Aikido u bukvalnom prevodu znači usaglašeni put energije ili sa pjesničkom notom put harmoničnog duha. To je moderna japanska borilačka vještina, jedna od najmlađih jer je nastala u prvoj polovini 20. vijeka. Osnovao ga je Morihei Ueshiba u periodu od 1930. do 1960. godine. Tehnički glavni dijelovi Aikidoa su preuzeti iz nekoliko borilačkih vještina sa mnogo pridruženih tehnika. Smatra se da Aikido sadrži u sebi značajnu duhovnu komponentu. Ova borilačka vještina ujedinjuje veliki broj tehnika koje koriste principe energije i pokreta da bi preusmjerili, neutralizovali i kontrolisali napadača. Aikido tehnike se uglavnom baziraju na izbacivanju napadača iz ravnoteže i poluzi. Dakle, u pitanju je vještina koja se bazira na samoodbrani, napad je isključen i to je ono što je čini jedinstveno. Uvaženi gledalci, ovo je novo izdanje emisije Na domaćem terenu. Danas ćemo govoriti o borilačkim vještinama, a tema ovog izdanja emisije je jedna, pa možemo slobodno reći, specifična borilačka vještina. U pitanju je Aikido, koji je, kao što možete i pretpostaviti, ja vjerujem da i mnogi od vas znaju, nastala u Japanu. Danas ćemo razgovarati sa čovjekom koji je apsolutno pravi za tu priču, čovjekom koji je uostalom i donio ovu specifičnu borilačku vještinu u Crnu Goru. Gospodin Predrag Peđa Burić, dobar dan. Dobar dan. Evo, rekli smo na početku da je Aikido jako specifična borilačka vještina. Po čemu je to specifična? Šta ga to izdvaja od ostalih vještina? Aikido je poseban u svijetu borilačkih vještina jer je koncipiran isključivo kao odbrana. Kao odbrana od neprovociranih napada. To je jedan sistem poluga, zahvata i bacanja koji isključivo se koristi energiju protivnika da bi se on savladao i u Aikidovu ne postoji napad. Isto tako u Aikidovu ne postoje takmičenja jer po samoj svojoj koncepciji on je odbrambena borilačka vještina. Znači onaj ko bi napadao trebao bi da gubi. Aikido u bukvalnom prevodu znači usaglašeni put energije. Tako su ga preveli Japanci, a sastoji se iz 3 sloga Ai, Ki i Do. Svaki ima svoje značenje. Jeste. Ai znači harmonija, Ki je sveopšta energija koja ispunjava univerzum i Do na japanskom znači način ili put. Ako bi bukvalno preveli, znači način harmonije energije ili način harmonije sa univerzumom. Evo, kada već pričamo o tom samom značenju te riječi i kada prevodimo te slogove, ono što je interesantno je da Japanci i Kinezi i ostalom azijski narodi nekako uvode filozofiju u sve te borilačke vještine i trude se da budu povezani sa univerzumom. Kako objašnjavate sve to? Kako oni pronalaze to u tim borilačkim vještinama? Za daleki istok borilačke vještine uopšteno su i način života, ne samo način fizičkog vježbanja. Znači, to je i stanje duha, uopšteno pogled na svijet, tako. Dakle, mnogo kompleksnije nego na zapad. Da, evo da malo i tu terminologiju približimo gledalcima. Aikidoke su ljude koji se bave Aikidom, odnosno učenici praktično. Jeste, Aikidoke su ljudi koji vježbaju Aikido. Isto se za ljude koji vježbaju judo može reći da su judoke, za karate, karateke i sl. Aikido je, pa možemo slobodno reći, ako ga uporedimo sa nekim drugim borilačkim vještinama, relativno jedna od mlađih, možda i najmlađa jedna od najmlađih borilačkih vještina koja je došla iz Japana, jer znamo da je nastala u periodu između 1930. i 1960. To je taj period od neke 3 decenije kada se Aikido razvio, je li tako? Jeste, to je najmlađa borilačka vještina posmatrajući japanske borilačke vještine. U nekoj formi pojavio se kao Aikido 30. godina prošlog vijeka. U svijet van Japana počeo je da se javlja 60. godina. To je taj period kada se on formirao kao vještina i postao priznat svuda u svijetu. A da li postoje određene borilačke vještine iz kojih je proizišao Aikido, jer znamo da je veliki broj borilačkih vještina i nekako povezan? Gledajte, u prošlosti u Japanu mnogi samurajski klanovi imali su svoje načine borenja. Jedan od njih je Daitoryu Aikijutsu, koji je samo dijelom osnova za određene tehnike Aikidoa. Osnivač Aikidoa vježbao je i više drugih škola, borbi sa mačem, borbi sa kopljem, određene škole jiu-jitsu.
Iz svih tih sistema on je stvorio aikido kao potpuno posebnu vještinu. On je bio impresioniran određenim principom koji je recimo u Daitoru poznat kao pozitivni princip. Samuraji u prošlosti, da bi te tehnike koje mogu da budu i smrtonosne vježbali između sebe, koristili su takozvani pozitivni princip da ne bi povrijedili jedan drugog. To je impresioniralo Morihei Ueshibu, osnivača aikidoa, da on iskoristi taj princip i formira potpuno drugu vještinu. Znači, ona je koncipirana kao odbrana i protivnik uvijek može da se kontroliše i savlada, nije neophodno da bude teško povrijeđen u toku vježbanja. Može li se reći da je upravo zbog toga aikido ovako i zahtjevniji možda od ostalih borilačkih vještina, jer praktično se koristi napad protivnika, dakle poenta je izbaciti ga iz ravnoteže i koristi se naravno veliki broj poluga. A jeste specifičan zbog toga, zahtijeva dosta upornosti i strajnosti, ali to je kao i u životu. Koliko se posvetite nečemu i uložite u to, toliko i dobijate. Znači, ne postoje kratkotrajni efekti, ali mislim da je tako i sa drugim vještinama. Znači, za kratko vrijeme se ne može naučiti, ne postoje tajne tehnike, treba istrajno i uporno vježbati. Sam princip da je on koncipiran kao neka odbrana daje posebnu karakteristiku njemu i od svih ostalih vještina on je najviše zadržao taj tradicionalni pristup i princip u svome vježbanju. Na početku razgovora smo rekli da ste vi čovjek koji je praktično donio aikido u Crnu Goru. Kako je tekao razvoj ove borilačke vještine u našoj zemlji? Znamo da savez postoji oko 20 godina, što je zaista jedan dugačak period, slobodno možemo reći, jer ima vještina koje kod nas postoje tek 7, 8 do 10 godina. Evo, pokušat ću da ukratko ispričam tu priču koja traje skoro 20 godina. Znači, naredne godine aikido u Crnoj Gori ima svoj jubilej, 20 godina postojanja. Sve je počelo sa aikidom klubom Podgorica 1995. godine i onda su formirane još 5 klubova, znači Budućnost, Sensei Tamura, Hombu, Aikido klub Centar. Imamo sada jedan klub u Tivtu, Aikido klub Tivat, koji nedavno se priključio Savezu. Nije to išlo baš tako brzo. 10 godina je trebalo da se formiraju svi ti klubovi i da se napravi Crnogorski Aikido savez. To je urađeno 2005. godine. 2007. Crnogorski Aikido savez postaje član Evropske Aikido federacije i nadam se da na našem jubileju da ćemo već biti članovi Internacionalne Aikido federacije. Taj put će biti jako težak jer postoje određeni uslovi koje Japanci traže, tačnije njihovo ispunjenje, pa da i to malo približimo gledalcima kako sve to izgleda. Dakle, ljudi koji obučavaju aikido moraju da imaju određeno zvanje, određeni dan. Jeste. Aikido ima i dalje centralizovanu organizaciju. Za sve je nadležan Aikikai Hombu Dojo koji se nalazi u Tokiju gdje je aikido nastao. Svi crni pojasevi se dobijaju iz Tokija, odnosno polaganja za ta zvanja vrše licencirani instruktori, učitelji, koji imaju to pravo, a diplome se izdaju u Tokiju. Da bi jedan savez postao član, odnosno dobio prepoznavanje od strane Aikikai Hombu Dojo i postao član Internacionalne Aikido federacije, on mora da ispuni određene uslove i u tehničkom smislu. Mora da ima određeni broj klubova, određeni broj sala koje rade nezavisno i broj instruktora. Instruktor koji je zadužen za aikido u tom savezu mora da ima najmanje 4. dan. On također mora da ima makar jednog instruktora 3. dana i više instruktora 1. i 2. dana. Mi sada imamo 15 instruktora, ne računajući mene, mojih učenika, koji su dvojica 3. dan i ostali 1. dan. Tako da ispunjavamo sve uslove, više sala u kojoj vježbamo i naš zahtjev za prijem u Internacionalnoj Aikido federaciji, dobijanje prepoznavanja od strane Aikikai Hombu Dojoa je u toku. Podnesen je u martu mjesecu ove godine u Tokiju direktno. Ja sam putovao tamo sa Sretenom Kankarašom, našim generalnim sekretarom, i Mirkom Jovandićem, koji je 6. dan, naš aikido učitelj koji je direktno zadužen za
praćenje rada. Kada su u pitanju borilačke vještine i Azija, postoji taj trougao Kina, Japan i Koreja. I sada ima jedan nevjerovatan podatak koji kaže da Kina, s obzirom da je jako stara civilizacija, drevna, 5000 godina gaje i razvijaju borilačke vještine, Japan to čini oko nekih 300 godina, a Koreja 200 godina. Međutim, čini se da Kinezi nekako ljubomorno čuvaju tu svoju tradiciju i da nisu baš toliko spremni da dijele to sa Evropljanima i sa ljudima sa drugih kontinenata, dok Japanci se, čini se ovako, su raspoloženi da to podijele sa drugim narodima, ali ipak drže tu dozu, da kažemo, tradicionalnosti i upravo ovo što smo malo čas naveli, postavljaju uslove drugim savezima koje moraju da ispune kako bi bili dio te njihove velike porodice. Mislim da ste u pravu tu. Kina je specifična, ja stvarno ne poznajem toliko te njihove borilačke vještine. Postoji puno stilova, puno borilačkih načina, nisu toliko poznati u svijetu. Sada je Wushu kandidat da bude olimpijska disciplina, koju meni poznaju. Mislim da imaju velike šanse da to postignu. Međutim, Japan ima potpuno drugačiju koncepciju. Mislim, imate judo koji je odavno olimpijski sport, izvrstan sport, karate, kendo, veoma popularan u svijetu, aikido koji je zadržao najviše toga tradicionalnog. Tu su sad za zapad i manje poznati aido, vještina sa mačem, judo, luk, i to je to. Što se Koreje tiče, najpoznatiji je taekwondo, isto olimpijski sport. Da, to je upravo ono što smo malo čas naveli i kako ste pomenuli, Wushu je ovako jedna od najkomplikovanijih za naučiti borilačkih vještina jer je skup preko više od 10 borilačkih vještina, ali Japanci, kako ste i sami rekli, imaju više disciplina koje se nalaze u toj olimpijskoj porodici. Jest. I kada je ovako aikido u pitanju u narednom periodu, na što će biti stavljen akcenat, da li postoje neki određeni projekti koje želite da realizujete kako biste sve to podigli na jedan veći nivo? Svakako, mi smo i u prošlosti imali, bili smo domaćini, to moram naglasiti, 2012. Generalna skupština Evropske aikido federacije. Tada je kod nas održani seminar koji su vodili 3 vodeća instruktora Evropske aikido federacije, Michel Prouet iz Francuske, Jean Bourrier iz Belgije i Mirko Jovandić iz Srbije. To je po prvi put bilo da Evropska aikido federacija napravi takav koncept, da napravi prostor za više instruktora. Ranije je bio pokojni Nobuyashi Tamura, Japanac, jedan od najvećih aikido učitelja svih vremena, i on je uvodio to. Nakon njegove smrti našao se taj model da se više ne dovode instruktori iz Japana za Evropsku aikido federaciju, nego posle toliko godina postoje instruktori visokog ranga u Evropi i sad se taj model primjenjuje. Svake godine se održava seminar gdje 3 instruktora koji imaju najmanje 6. dan, 6. ili 7. drže te treninge. To je, mi planiramo da obilježimo 20 godina postojanja aikidoa, to ćemo raditi sigurno s jednim velikim seminarom i jednom promocijom te vještine gdje ćemo se podsjetiti kratko na sve ono što je bilo ovih 20 godina, pozvati ljude koji su bili značajni i pomogli taj razvoj, i tako i bili i naši učitelji i sportski prijatelji sa nama gradili tu vještinu kroz sve ove 2 decenije. Šta je to što ljude privuče aikidu? Da li su to možda i filmovi? Neki ljudi se za to vežu. Svi znamo za čuvenog Stevena Seagala koji je primjenjivao te zahvate u svojim filmovima koji su uostalom i proslavili. Mene lično je privukla ta koncepcija da je aikido odbrana. Jer ja sam svoju karijeru počeo u karateu, nisam bio loš, ali naišao sam na neku literaturu u tom dječačkom dobu koja je govorila o aikidou i ja sam bio impresioniran tim da postoji vještina koja je koncipirana isključivo kao odbrana i onda mi je bilo želja i uspio sam da nađem i da vježbam to. Steven Seagal ima svoju ulogu u popularizaciji aikidoa, sigurno veliku ulogu, i ono što je bitno, Steven Seagal ima 7. dan, Aikikai Hombu,
Možda ljudi to ne znaju, poistovljujući to sa glumom. On je mnogo vremena proveo u Japanu, zaista. On je proveo i tamo imao svoj dođo, svoju salu gdje je vježbao aikido i usavršavao se i kasnije se posvetio glumi, iskoristio je to kroz filmove i došlo je do velike popularizacije aikido u jednom periodu baš zahvaljujući njemu. Međutim, toga je bilo i ranije, da se pojedine vještine postanu popularne zahvaljujući medijima i filmu. Sjetimo se Bruce Lee, koji je obilježio čitavu jednu eru i određene generacije. Ali svaki učenik koji dođe kod mene gledajući filmove Stevena Seagala je moja odgovornost. Jer film je film, to nije aikido. I onda ja njemu treba da objasnim u stvari što je aikido, kakva je to vještina, da opet, zahvaljujući Stevenu Seagalu, oni dolaze, ali ipak ono što ide na filmu nije to, ne mogu da očekuju. Znači, ona je odgovornost svih onih instruktora koji prime takve učenike. Oni su njihova odgovornost, oni treba da ih vode dalje. Evo, da napravimo i tu komparaciju, recimo Steven Seagal ima 7. dan, neko od naših instruktora ima 3., 4. dan. Koliki je taj razmak vremenski koji je potreban, koliko je to polaganje rada? Sad ću jednostavno da vam objasnim kako se to rangira u aikidovu. Posle 5 godina redovnog vježbanja imate pravo da izađete za prvi dan ako vaš učitelj to procjeni da ste spremni. Taj dio uglavnom zahtijeva određeno poznavanje tehnike, fizičku spremnost, polaganje traje oko sat vremena gdje vi radite tehnike, isto tako asistirate, padate i Drugi dan je dosta sličan, samo zahtijeva malo bolje. Veću neko razumijevanje tehnike, fluentnost i tako dalje. Treći dan zahtijeva već prepoznavanje tehničko i praktično kompletno tehničko znanje što se tiče aikido tehnike. A rokovi između prvog i drugog dana su 2 godine, između drugog i trećeg su 3 godine, minimum. Da bi neko izašao na polaganje za prvi dan mora da ima najmanje 18 godina. Rijetko se kad dešava jer se računa se i nekakva zrelost, ne samo poznavanje tehnike. Znači, vrlo je malo kandidata koji su stekli pravo da izađu sa 18 godina. Obično je to kasnije, sa 20 godina ili tako. Između 3. i 4. dana minimum je 4 godine. Da biste dobili 3. dan, vi morate da budete trener u klubu, da vodite svoj klub. Znači, ne možete, nije samo poznavanje tehnike. Da bi dobili 4. dan, već se zahtijeva neko vaše prepoznavanje kao aikidokije, da ta tehnika ima neki vaš pečat izraz. Vi morate da imate učenike koji već imaju prvi dan. Znači, da ste ih doveli do tog nivoa. Da dajete doprinos u razvoju vještine i da imate napisane određene tekstove aikidovu. Čak 6 mjeseci prije polaganja, kad ste prijavljeni, treba da napišete neki esej ili dobijete temu ili vi sami odaberete, koju vaši učitelji ocjenjuju naknadno. Ja, recimo, kad sam polagao za 4. dan, nisam imao klasično polaganje u smislu da odradim određene tehnike. Ja sam na kraju jednog velikog seminara, koji je trajao 6 dana, po 2 treninga, dobio sat vremena na posljednjem treningu da ja pokažem tehnike, da održim. Mislim, bilo je dosta teško jer posle toliko dana pokazati nešto i povezati se sa svim tim i da to zadovolji. Već 5. dan se daje na predlog organizacije i procjenu Hombu dođa. Više nema klasičnog testa da se izađe i odradi tehnika. To se smatra već završenim i da je to kompletirano. I između 4. i 5. je 5 godina, između 5. i 6. je 6, između 6. i 7. je 12. Dakle, praktično čitav jedan život posvećen tome. Čitav život da vi dođete do 4. dana, otprilike vam treba između 15 i 20 godina, do 5. još više i tako. Zaista impresivno. Eto, Japanci su napravili pravu nauku od te borilačke vještine, ali zbog toga je ona na takvom nivou. Peđa, još jednom zahvalnost na minutima koje ste izdvojili za naše gledalce i zahvalnost u onome što ste nam pomogli da približimo našim gledalcima. Vjerujemo da ste ih ovim i dodatno zainteresovali. Hvala vama na mogućnosti da promovišemo aikido i ukažemo na tu interesantnu borilačku vještinu koja nije dovoljno poznata i uprkos 2 decenije postojanja na ovim prostorima. Ali će biti. Hvala puno. Hvala.
Poštovani gledalci, evo u ovom izdanju emisije Na domaćem terenu toliko. Pratite nas ponovo sjutra u istom ovom terminu, dakle od 15 sati 45 minuta. Još jednom vam hvala na pažnji. Prijatno.